Wakoze cyane kuba uri kutwumva. Aka ni kakanya twariye Menya n'uyu usobanukirwe n'uwo ari we. Muri Menya n'uyu tukugezaho amateka y'ibyamamare tuba twagukiyemo cyangwa mwadusabye. Ni mu byiciro bitandukanye, haba muri musique, muri cinema, muri politique cyangwa se mu bukungu. Aho ubusabe bwanyu mumucisha kuri email ya Menya n'uyu byanditse mu ijambo rimwe @gmail.com. Uyu munsi page yacu ya Menya n'uyu ifungukiye mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha tugiye kugaruka ku mateka ya nyakwigendera sekuruza w'abasaperi. Umuhanzi wabikoze imyaka isaga 50 kugera ku mwuka we wa nyuma, cyane ko yaguye ku rubyiniro muri Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2016. Tariki ya 24 Mata umwaka wa 2016 ni itariki itazibagirana mu mitwe y'abatuye Afurika muri rusange n'abatuye isi, ubwo umwijima watahaga imitima yabo, amarira agashoka ku matama yabo, abandi agatemba ajya mu nda. Ni nyuma y'inkuru ibinyamakuru byanditse, ibigaragaza amashusho biragaragaza, ibivuga bivuga ko Jules Shungu Wemba Dio Pene Kikumba wamamaye nka Papa Wemba yatabarutse. Nyiritunga Peter, mushimiye kuba uri kutwumva. Urupfu rwa Papa Wemba nyuma yo kwikubita hasi amarabira ku rubyiniro aho yari ari kuririmba mu iserukiramuco ngarukamwaka rya FEMUA Festival de Musique Urbaine Annuabo ribera muri Cote d'Ivoire ntago rwavuzweho rumwe. Bamwe batiyishwe n'umunaniro ukabije, abandi bati nyamara yararozwe. Très chers internautes, bonjour. J'aimerais vous présenter sur cette courte vidéo la théorie. Mwaramutse, reka nze mbereka agaterera nzamba kuri video y'uburyo Papa Wemba yarozwe ukoreshejwe mikro ubwo yarari ku rubyiniro Abidjan. Itegereze video sur scène. Alors, regardez avec moi la vidéo. On voit un monsieur qui vient. Uyu ni umunyamakuru w'ikinyamakuru Congo France. Iyi video yerekana igaragaza umusore wambaye imyenda yirabura. Uyu mu minota itageze ku 10 yasanze Papa Wemba ku rubyiniro inshuro zisaga 5. Azanye cyangwa se aje gusimbuza mikoro ye. Yewe na nyuma yuko Papa Wemba yikubise hasi akarabirana, ubwo abandi bari bamushagaye bareba icyo abaye, uyu musore we yabanje gukuraho mikoro. Ibi akaba ari byo bituma uyu munyamakuru avuga ko Papa Wemba yarozwe hakoreshejwe uko guhinduranya mikoro bya hato na hato. Au lieu d'assister Papa Wemba qui est au sol, mais il regarde de loin. C'est la théorie du complot. Papa Wemba a été empoisonné. Mu kiganiro na France 24, wari umuvugizi wa Papa Wemba Maria Lola Yawon yavuze ko ari amashusho atigeze yifuza kuyareba namba. Atahugura umunyamakuru turateganya kumujyana mu nkiko. Yawone we avuga ko kuba uriya muntu yarazaga gutwara mikoro akongera akayigarura byari mu bisanzwe bikorerwa Papa Wemba mu bitaramo, kuko ngo ziriya mikoro yabaga akoresha zabaga zihenze. Ubusanzwe Papa Wemba yakundaga ko urubyiniro rwe ruba rwisanzuye, kuko yakundaga kuririmba abyina akagenda ahantu hose. Iyo yabaga ari kuririmba yabaga akeneye mikoro ye, yaba atari kuririmba agasaba ko ivanwaho hanyuma mu masegonda 15 mbere yuko yongera kuririmba ikongera ikagarurwa. Kandi ziriya mikoro yakoreshaga zabaga zihenze. Tekereza ko nawe imwe yabaga igura amayero asaga 500, no kuvuga arenga 500 y'amanyarwanda. Niyo mpamvu abakozi bo ku rubyiniro baba bafite itegeko ryo kuzikuraho kugira ngo hatagira igwa ikameneka. Niko byabaga bimeze mu bitaramo bye byose. Urumva ko rero ntaho bihuriye no kurogwa. Nyiritunga Peter ni Menya n'uyu. Byumvikane neza ko tugiye kugaruka kuri nyakwigendera Papa Wemba. Ibi byibuke neza ko abahanga n'abakunzi b'umuziki bahamya ko umuhanzi adapfa. Kandi nibyo koko, nanjye ndabyemeza kuko uyu munsi nge nawe tucyumva indirimbo za Papa Wemba, nk'iyi tukishima tukabyina tugataraka. Mu mazina menshi nk'ay'incoka azwi ku bakongomani, Papa Wemba yitwaga Jules Shungu Wemba Dio Pene Kikumba. Yavutse kuwa 14 Kamena mu mwaka wa 1949. Avukira i Lubef muri Congo Mbirigi, Congo Belge.
Uretse ayo mazina ngarutseho hejuru kandi abakunzi ba Papa Wemba bamuzi ku yandi mazina arenga 15 nka Mwarimu, Muze, Jules Press, Chef Kutimiye, Bakara Diakuba, Furangeng, Kolo Histoire, Kuluyak, Vie Bokul, Galamaya, Ekuman, Elombe, Formateur Desidor, Notoropel n'ayandi. Papa Wemba wafatwaga ndetse ukinafatwa nk'umwami w'injyana ya rumba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamamaye cyane muri Afurika mu ndirimbo zakanyujijeho nka Yorere, Wake Up, Yeteo, Marie Valencia ari nayo iri kuduherekeza, Kavari ya Solitaire yakoranye na JP Piana, Show Me The Way n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Papa Wemba yaririmbaga injyana nyinshi zitandukanye zirimo rumba, sukusa, rock, ndombolo, world music n'izindi. Gusa rumba niyo karango k'umuziki wa Papa Wemba. Ubwa yasuku igira isoko, Papa Wemba impano yo kuririmba yayikomoraga kuri nyina waririmbaga indirimbo zifashishwaga mu mihango yo gushyingura. Gusa ibi byo kuririmba ntago byajyaga bishimisha se wa Papa Wemba, wari umuhigi waje kuvamo umusirikare warwaniraga Ububirigi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. We yifuzaga ko umuhungu we aba nkanjye, akaba umunyamakuru cyangwa umucamanza. Urugendo rwa muzika Papa Wemba asa n'uwarutangiye mu mwaka w'1960 ubwo yigaga muri Ecole Pigie i Kinshasa. Aha ni nabwo yinjiye bwa mbere muri korali. Papa Wemba ababyeyi be bamaze gupfa yagiye gutura mu gace kitwa Montage, gafatwa nk'igicumbi cy'umuziki wa Kongo. Atangira kuririmba abikora nk'umwuga. Aha ni naho yitiwe izina Jules Presley. Mu rugendo rwa muzika Papa Wemba yashinze amatsinda agera kuri 4. Mu mwaka wa 1969 yashinze itsinda rya Zaiko Langalanga. Yarafatanije na Josat Nyoka Long, Evoloko, Pepe Feri na Adibim Obale. Gusiri ni yaritinzemo kuko yarishyizeho akadomo arivamo mu mwaka wa 1974. Ashinga irindi aryita Isife Lokole. Aha naho ntiyateyemo kabiri kuko mu myaka 3 gusa yahise ashinga irindi aryita Yoko Lokole. Papa Wemba Yoka Lokole ntiyamuguye ku nzoka kuko mu mwaka wa 1977 yashinze Vive la Musique. Itsinda yarahuriyemo na Koffi Olomide na King Kester Emineya. Muri iri tsinda ni naho Papa Wemba yatangiye kwigaragaza nk'umuhanzi w'igihangange mu ruhando mpuzamahanga. Papa Wemba yari sekuruza w'abasaperi. Ibi nabyo biri mu by'abantu batazamwibagirirwaho. Mu myaka y'1979 Papa Wemba yahawe izina Le Prince de la Saperi, igikomangoma cya Sape, Société des Ambianceurs et de la Personne Élégante. Ubu ni ubwoko bwo kurimba mu myambarire bwadutse buzanywe na Papa Wemba, wari ubukopeye nawe muri Congo Brazzaville, aho bwari bwarageze mu mwaka wa 1920. Abasaperi cyangwa bite abatsaperi ba nyabo barangwa n'imyambarire idasanzwe kandi y'igiciro gikomeye cyangwa se gihanitse, aho usanga ku mubiri we yambaye imyenda nibura ibarirwa agaciro kari hagati y'amayero 1500 kugeza ku 5000 no kuzamura. Yoka mobali na yo akubelela yo nakata turefele bisengo Mu mwaka wa 1979 umuhanzi Papa Wemba yakoze indirimbo yitwa Matembo. Aha akaba yaragarukaga ku bantu bafite imyemerere yo gushyira imbere kurimba kandi bihenze, Les Sapeurs. Papa Wemba yabaye umuhanzi wa kabiri nyuma ya Tabuley Rochero wasinye amasezerano na label ikomeye ku isi ya Rio World ya Peter Gabriel. Iyi label niyo yamufashije gukora alubumu ze zakunzwe zirimo Le Voyageur yasohotse mu mwaka wa 1992, Emotion yasohotse mu mwaka wa 1995 na Morokai yasohotse mu mwaka wa 1998.
mwaka wa 1986 yagiye kuba mu Bufaransa, ari nabwo yinjiye mu mwuga wo gukina filime, ahereye ku yitwa La Vie est Belle yatumye amenyekana bikomeye. Mu mwaka wa 1999 indirimbo ya Papa Wemba yitwa Le Voyageur yatoranijwe n'umutaliyane witwa Bernardo Bertolucci kugira ngo ayikoreshe muri filime yise Paradiso Inferno. Papa Wemba mbere yuko atabaruka yaherukaga gukina muri filime yitwa Kinshasa Kids yasohotse mu mwaka wa 2012. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa RFI, Papa Wemba yabwiye umunyamakuru ko yifuza kuzapfa aguye ku rubyiniro nka Molière. Ibi ni nako byagenze ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2016 i Abidjan mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Mu iserukiramuco rya FEMUA yikubise hasi ahera umwuka, ubuzima bwe wabushyizweho akadomo ka nyuma. Papa Wemba mbere yuko apfa yafataga urupfu nk'ikintu udashobora guhunga. Ati n'umwana w'Imana Yezu yarapfuye. Urupfu ntabwo rwirindwa, nta naho waruhungira. Ubuzima bwacu burangwa n'ibintu bitatu: kuvuka, kubaho n'urupfu. Ibyo ni uko biba byubakitse. Na Yesu Kristo umwana w'Imana yarapfuye hano ku isi, niko biba bimeze. Urupfu ni gutandukana n'umubiri na roho n'ibidukikije, ubundi roho ikajya aho tuzaciribwa urubanza umunsi w'imperuka. Niba twarakoze ibyiza tukiriho, ubundi hari inzira ebyiri: inzira y'icyiza n'iy'ikibi. Ndimo ngana ku musozo, Papa Wemba mbere yuko atabaruka ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 2014 nibwo yasezeranye kuzabana karamata na Mama Maria Lozolo Amazon, umugore bari bamaranye imyaka 44. Papa Wemba wari umwemeramana wa Kiliziya Katolike, we n'umugore we basezeraniye muri Kiliziya ya Saint Joseph de Montage mu mujyi wa Kinshasa. Umuhango wamaze iminsi 3 wahuje imbaga harimo na Augustin Matata Ponyo Maponi wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nansoreje mu gutegura iki cyegeranyo nifashishije inkuru z'ibinyamakuru bitandukanye birimo France 24, RFI na Congo France, kandi nanasuye urubuga rwa nyakwigendera nyirizina Papa Wemba /papawemba.info. Iki cyegeranyo kimwe n'ibindi byatambutse uramutse ubishaka wasura chaîne ya YouTube bita 2P TV. Nyagasana barindi, nge nditunga Peter.